Ala apo. Ala nga tangarudo na po. Ala ni, ala apo, ala, Diyos ko. Ala, Diyos ko ni, ala. Ana tangarudan. Anan, nagbaling nga karayanan. Ay naapo, Diyos ko. Sino nga tatiglalay pala ang uri man na matibagbagyo No di lang si Sisya Oy, luko. Ni, uri man pa no kasta adulat ta tidaga ka, adulat ta. Ni, ala apo ni. Adapay nga tangarod. Ala, ay na. Sino nga ta si Kanol Ram? Sino nga ta tiglalay blata uray agbagbagyo? Dagi pa tumimpi man na panandan. Uray agbagbagyo sino nga ta? Uy, kaskasana ki din loko. Bagada ki din nagpapausa kanon nga hasyenderan. Adi kay ki diglalay blata mga kaya yo. No ta kay tulaeng mo kunak manen. Agpapaus. Baka at papaus kung kunay peki di kanya. Anak pakadudukutan nyo kanya. Alaglalo kasi kaperpeng. Dapang kakanuman na nagsyarong konetan. Di ba din nila kay kusitin. Di ka babae na. Kay tulaeng kunak manen. Agbagbag yun. Mangli mo niya po. Hindi ko man deta. Nolram Guzman. Ti mapan nga iyan anod. Tadi ki dida kami. Ti mapan dindinoson nga mabagbag yun. Kay tulaeng Hindi kaya deta nga ibagbagayo si ka. Nolram. Kay tulaeng sino nga ta. Di ka mo pakadudukutan ti panagbiag mo. Apay pakadudukutan kanya. Kirara kung kunanaki di kanya. Kung ni deto yun. Baba nang kami. Nadaka itulaeng mo kunak manon. Ay, apo. Diyos ko. Ura bagbagyo aglalay ba lata. Tawaya-waya. Sino nga tatig bagbagyo. Dalata internet na. No di lang si Sisya. Nadaka itulaeng mo nga makiway-way pa. Nga si Kanol Ram. Di na ikaskasta. Ay, apo. Kasano nga alun-unan na katri istorya ti balay ko si Kaperpeng. No da kay tulaeng mataabulo ti balay na. Diyos ko, naiyanod kayon. Alun-unan na kakungkunam ki di kanyakon. Handa kay kaskasta Tada kami baba nang kami. Ahay! Baba nang kami ureg bagbagyo! Ada wifi me! No da kay tulang nga wifi na marigriga maki free data. Ay, Diyos ko! Ne, apo, pakawanin na kami awan dagi tay talong kon, awan dagi tay 10 hectares kon. Ne, awanen dagi 10 hectares kon, nagbalimot nga pagdanumang kada baybayon. Ay na, awanen dagi tay 10 hectares kon wan. Taniya, ne, lini mo ti danuman. Diyos ko, ayun na, Diyos ko. Ali, apo, ana nga tangarudo na po. Anan, apo, Diyos ko, pakawanan na kami, apo. Alam laka kan ni Marimaron, tayo supeng umegi na apo. Apo, Diyos ko. Ni, napanya kalsada ki danumo. Agsaba dahil irigasyon kin dahil danumo na po. Katana nga tangarudan. Dagiti kabalyo kon. Napananda, dagiti kabalyo kon na po. Awan da dagiti kabalyo min. Ay, Diyos ko kunak manun perping akas kindeta mo bunche nalaing mo ito yun ada dito kwa kuna na kanya ada dito syudad kaano pa nga napanakan dito syudad no deki paspasuro lata ay na Diyos ko di ba color baloroso intanto nagwakwaking sa mga sangpetak to ay kasanong itayab na tagalbami kasano ko mga itayab na tagalbami loko
Ada ka na nakagalba kan saang kam nga nakagalbaluko, haang kam nga galgalba. Tababa nang kami, semento ti galba mi. No da kay tulaan nga panaw kada labig. Da kita kit di kaskas tayo kit di kanya kon may tayab ka na tagalbamin. Kano nga na ito tayab ti galbami. Kababa nang kami. Kita to tanya balay ka nagbalimpeng evacuation center ti balay min kada kulon. Da amin nagkaruba mi dito yun. Ultimo baboy dang kadamano adakto yun. May impan dito detat kaba nang me. No da kay tulaeng nga pobre ko nakmanon. Kaskas ta na ki den. Ya po sinungata. Tinagkakauna kunak manon. Dahil ti manon na ulit kon. Sinungata. Tinagkakauna pa nagbadbado ti Georgette. Gatang lang ni Five Sister. No di lang dakdak kami. Sino ti mapanagkitab, ti hamburger, nga magagatang ni Dohan. Da kami nga puli. No da kay tulaeng kunak manon. Dagiti mas asukaran laeng nga makaroni. Deti mata, deta inolram. Tilangkit kita bumading, ing kakaubi nga. Amo, ting kakaubi nga, makit kita tira-tira balikot say, dagita. Diyos ko. Diyos ko, di da makamatanen, kasan kinabaknang kon. Di da makamatanen. Reglugang kay ti Jumbo Jet nga 747 kuna lang nga ruden. Kadalabang nga kabalyo. Malaksid, te kuna, malaksid. Naglugang kay Tiangin. Iso, makamatanda ka, naglugang kay Tiangin. Ngem, dagi nakakahanga nakakaskas da awe, nga pagluganan nun. Tawag da kayon, ti maagdadatan nga scientist. Pag-hay bladon da ko na. Di ba, Metong? Hi, Mets. Kaskas tadak. Urayag bagbagyo ne. Urayag bagbagyo. Ayan na naman yung helicopter ko. Rosa? Amelia? Napanan yon? Ninri ko panda mutin. Diyos ko. Uy, ni apo tapigsaan naman titudo nan Diyos ko. Pigsaan naman titudo na napo. Ni apo pigsaan naman titudo na. My God. Ibagbagam mo si kamo. Dimples mo ibagbagam. Apay ko mga apay nga glugan ako matiwales. Manggagamo da. Tinagluglugan tiwales. Apay. Da kayo ti bagay ti gluglugan tiwales. Na nagagapan nyo loko. Di lang tapuon ti bambantay tinagagapan nyo. Lagit. Naamukan sipod pala idi. Anati ko na. Manaw. Adalakit day. Gawad kinbuayaw. Kinadapay apugyaw kunam. Dumawatak mamay, deteg apugyaw kung konam kiiden. Ang amuka, tamay sakang agmamama. Diyos ko. Ala niya. Apo ni ala ko dumakling tadano mo na po. Anan. Ala apo, anan. Ala apo. Ala apo ni, kagsabo mo to, natidanuman. Apo, pakawanan na kami. Apo. Ni data kasano nga di data perping ti scientist nga makuna di mo makita nga agkalkalbo pa yun. Agkalkalbo pa yun na data perpingen. So handa mga pakadukutan ti panagbiag ko. Aglalay ba kon bibiyang mo tandaki den. Loko ne dagiti lugam me. Datoy dan second floor dagiti lugam min nakaparking dan. Da kay tulaeng mata marigrega. Ko. Tada kami baba nang kami. Sino nga ta? Dalugan, sika dalugan ka sa perpeng. Raya na ibagbagayo. Baba nang kami, nakapundo tilamutan mi, nakapundo. Ada direct mi, no di pemerika tanda direct min, di kaadok nagdagyanan. No da kay tulaeng mo kuna, marigriga. May kayo tapakanong kayo, may kayo. Nakikaskas si ka perping
Oh, awan na babait. No, ikani na panda nagharhardesan. Ikano. Ah. Ay na. Ay, hanang kapag pagpuko ko ang kani. Aglalal ko ka high blood ko. Anan. Sa latan na iti makikita yon. Diyos ko. Ti kabaliw mi da amin na klase. Tito pulog 5. Ada na labaga, ada na ngisi, ada labang. Ada brown. Alaman? Ay, ada pidati unicorn ang kabaliw mi. Dakay tulaang mo. Hayapo. Handa kay kaskasta. 2 kay kindeta. Pingping. Kaya mo si kapingping. Erwar ko amin tinisil-sil ka pingping mo. Ay. Pati mo deta generous. May sama deta generous. Dakay kaskasta.